Tini 24 July sangrong sal khapangni lukurok norok o mampli no nogui tamo wanchukna o mampli ingkha Karbook subdivision ni nokla Karbook market eba Karbook hati hiaba kahamkhe yang uyang nasibing naikhe mani hamya eba tachra khibijak nai thainose solui tongsiwo abo haikeno tini phalnok buskangrongni Kepek Rokgo ha Luwoi Rwkha Karbook YTF regional committee ni Adong rok abai khlaino paithago Karbook YTF regional committee ni secretary Suten Riang Ramosaka Naunadi Bai chini media takukna tini cheng Karbook hati ba bazar chini YTF Karbook regional committee ni enginai chini Karbook hati bazar jehetu chini public rok hati khainani sugar bazar khai yangbo bazarin din ke bazarni din kha hapek mani himi meya belai belai he kosto onglai jao abono wansubino cheng chini Karbook YTF regional committee ni enginai cheng jaha mansak chini public rok jate bazar khainani hati khainani jate ha Kepek rok osubida khorcho khainani osubida tangthang haini nai je cheng mansak tini buisubar khana to sukubar haini bagai cheng ja mansak chini hoite cheng o je ha pek mano kaisa kaham ke khaina gari pasta gari nawine cheng chini public rok jate osubida tangthang abaike cheng wansuk lainai tini omo hai initiative na laimani jate chini o Karbook bazar jongjal jate chini chengbo kisuta khaika angkha tai kubuni chini government rok tongnai rok borobo taisa naikolainai kaham babeke khainani bagai osubida public ni bagai elaka ni bagai taisa kaham ke naikolai khainani engthang hnainai chini YTF Karbook regional committee ni engainai chini sar songno koijao ngake tini oro phaimanjak phaika chini youth ni okra chini da tamil riang tongo taibo phaimanjak phaijak chini YTF regional committee ni organize secretary chini Sindrai Deborma taibo phaimanjak phaijak chini YTF Karbook regional committee ni enginai cashier chini takuk Raju Riang ang sakbai thongbo tongo Karbook YTF regional committee ni secretary Suten Diang